Taqa Rojavayê Kurdistanê. Komeke mezin ji xort û keçê Kurda bi meşekê radibin, di kolanê dimeşin, li deng û sloganên bilind ban dikin. û di heman demê de meşa xwe berdewam dikin. Di vê demê de fermendarekî Tirk li ber enternêta xwe tora civakî rûniştiye û wê çalakiyê dibîne û pir çav jê sor dibin û bana leşkerê xwe dike ew leşkerê li ber destê wî. û bi zimanê xwe dibêje: Asker! Gel buram, gel buram, gel buram, gel buram. Evet, evet. Evet efendim, evet efendim. Hayır efendim. Asker! Evçi tişta, evçi revşa, evçi tişta dbînim. Le Sûrî tişta, evçi meşin, evçi sloganên. Asker! Evçi dengin, evçi bangin. Efendim, ev gelê Sûrîne. Ti pirzgirêkê me buwarê tune ne. Ew serokê xwe ne. Li dijî serokê xwe derketine meşa û slogana din. Ti pirzgirêka me buwarê tune ye. La, hûn şaşin, asker hûn şaşin. Ev gelê Kurdin. Ev rabûne ser hildana, ev di meşadê mişin. Dixwazin pesinca xwe bikin heger. Kedin destê wa, wê bandora bilme jî bikî. Fermendar dibê em artêşekî ji Erebê Misliman amade bikin. Wan perwerde bikin ji bo em şerê Kurdan li Sûrî bikin. Tirk artêşekî ji kesên xwe firod ava dikin. Wê wan li gorî xwe perwerde dikin. Di dema perwerdeyê de sloganên mîna Kurd kafirin, Kurd ne Misliman, Kurd kefiristan, Kurd terorîstin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Va slogana di perwerdeyê xwe da didin. Digotin bi wî rengî di perwerdeyê xwe da dibin. Kesekî xwe firod bi bedl û girêfat tîkêdiyê pêwendiyê bi fermendarê Tirk radike û pêra dipeyivê. الو الو مرحبا efendim. مرحبا كي بمرايا Kesekî xwe firoş. چه دخوازي Belê efendim, ez xizmetkar û xulamê te me. Ez xadimê te me, ez amade me ku komekî ji te re rê bikim. Ew ê bi te re li dijî vê şoreşa Rojava alîkar bê, lê divê hûn min ji bîr nekin. evet evet ايه چه دخوازي Divê hûn min ji bîr nekin. Dagovin birîka min tişî ji pere û dolar bikin. û ez ê li hemberî vê gavê jî ez ê xizmetkarê we bim. Kesê xwe firoş, temam efendim. Ez xulamê we me û ez ê ji we re saxlem bim. Ta ku hûn bi ser bikevin. Kesê xwe firoş, çend kesên wekî xwe amade dike. û sozê dolara bi wan dide, wan jî razî dike. Ta ku tevlî artêşa Tirk û artêşa azad dibin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيا تركيا تحيا تركيا يحيى أردوغان 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 Piştî wek Tirk dixwazin perwerde dibin, berî wan ditin Rojavayê Kurdistanê. Dema ku ev artêş
کیش راست کردان دین یکسر وان دکوژن نزارو نکال نبیر نجن جوان خلاص نابن جنان دربینن وان بوالیسان بشریتان گری ددن وان دوری جهلواری وان دکن قدر ياير قدر يسكر بك من قدر خلقي تجمران ابو ياير جنان كوم دكن روبلا نرخي وان للسر سنجي وان دخن نرخكي هري أرزان وككوليان جني كردان دنيرن جني كردان شخورا ردنن وبكل كثار وقريب اليوم سوق السبايا، اليوم سوق وما ملكت ايمانك، اليوم التوزيع. كسكي ورا باريس وصاغلم دچه بشكي جوان جنان دكري وان رزقار وازاد دكري اليوم سبايا اللي يريد يبيعها واللي يريد يجيها واللي يريد ياخذ نصيبه واحد. أكثر من 400 بنت جابوها على هذا المقر وكل يوم يجون يختارون بنات وياخذوهم. يختارون وياخذونهم للاغتصاب. سبي نعم يعني كان يعني يسوون الاغتصاب البيع وكل شيء يسوون بالبنات. بنات تصرخ تفقد الوعي تجوع ما كان ينفع معاهم أي شيء من السن التاسع لفوق لما فوق. يغتصبون من سن 9 سنوات؟ نعم. فاحنا كنا لا بلاش بيع بأقل ثمن بلا ثمن إيجار هدايا. قومك شكاسن خراب وخفروش خدي بدلو غريفاتا لجهة كيرونشتنا دخن وفتخن دكانن دبيجن امن خوي كردستان يا ميا ام بير وسطيانا او بين جه صالم دخبتن. نعلن عن تشكيل كتيبة صقور آزادي في عفرين. بشي آزادي بشي آزادي تكبير تكبير تكبير. ويا هاتر وهات شرفان ما هزاد عشقان شرفان ما دمع كسن خفروش خدين غريفاتا دنگ الموسيقى دبيزن دبيجن اف چه دنگا اف چه موسيقى اف كينا یک جوان برسیفه دوه و دبیجه كرو أبي باكينا أبي باجينا دبيجنا ويا بانكايا باجان دفي أم برافن دفي أم خلاص بكن هيدي باز ددن و دیچن ذربی ولا هیزی گریدای ترکان جارا کردن ایریشیا کردن ددن سر روش آبای کردستان لهنگی کردان برسیفه ددن او هیز جلهنگیا شروان کرد ترسل درابن و دبیجن الله اکبر الله اکبر الله أكبر. ده انجام دا هنك جي شروان ماي كرد شهيد دكبر قلب جوشا كما زن شهيد إخوة وغردك دبنا شهيد لقي وياك جملات بدنجاكي بلند باندكي ودبيجي قلي كردا ما في ماد في جهاني ضحايا ما نزان بو كردستان ولاطي ميا
خودی کسی نکی خبات او نجمایا چمکی قرنی کردستانی بهایا او خوینا بیا چمکی قرنی کردستانی بهایا اوشی خونا میا ما في قلي كرد بآشتي لولاتي خوشين فبا فلكت يا شمايا ما حزنك ليش بكن هو فاتيا مروفان ندخاست ويشينيش مرة بسر مضى الفكي انجشتنا حسرة بالصوم ما دستي آشتي جمروفان رابط كرت مخابل هناك جوان بهوفتي دستريجي المكر جينا بوازن كردستان لسر مقام رجابا بخوشيا دنگ ساكينا دخوين مرشايا فجا بخوشيا دنگ ساكينا دخوين مرشايا فجا امثالي روجي واقرن هم قلقي بحباديرن جدج منان را سريم ناتوي شورش بردوام